nje. Nive na man leti ndzaba leti tibese nje tiyangibhora lamanye amalanga nasi basesithi. Ngihlale ngatsheli leli limatima lo ngale ngetulu. Bathi usekuthwaseni phela bathi leli viki tiyankombota ngombo uyabuya. Kanosho loya. Ngisho lo wangaletula ukeva kana ubonisa babhizi balungisela behla benyuka. Bathi leli viki uyabuya ngalesihlanu siyobukela nje. Mina ngingasikhathi sokudlala mina. Uyakwatha pheziweni. Usho eziweni eclinic. Lapha eclinic. Uphambanise tinkomishi loya. Hawu, usho ukuthi akunadloti next funa. Loya uphambanise tinkomishi phela lento ti2 so uyakubona. Bathi left bathi right yena wathi left. Befuna ye-right apheziweni bamgadile bafuna yena nje. Ngichazela ngikuva kahle na uthi eziweni eclinic usho ukuthini ngoba lo muntu phela leli viki leli ngisho lona mina Friday namhla kwi-Monday uyabuya. Sobe sibukela nje. Uthi yo Funathi ngikwenje. Usho ukuthi kunjalo vele lokwango8 kumbathi ngi7 kumbe ngi8. Angadididi nje yathi ngikwata kabi phela umuntu ukuthi akubeza didida ashonile nale amoshe imali nje phela le mali yana uyabuza nje ngalapha kagogo bathi 17,000 thwasa khona uyathi imali yegrocer phela leyo na ungabuka natho ukuthi uthenga 1.2 for the whole year uyabona nje ngathi usihlale lebo mahlalelo uyabona nje ukuthi uyakhona ukuthenga igrocer sidle le mali uyathatha nje iyahamba kanizweni mahala. Usho kuseclinic awuthengi ukhipha mahala nje bakunika athi indoda yakho yakho. Government inongolana bavele bakunike nje iphakethe lakho thatha me 3 months. Upfront bakunika uyathi share phezu uyabuyela futhi awubonakala uyabonakala wena ngiyabonakala awubonakala. Usho ukuthi lokho amadloti kude majaja yenodwani badendisa labantu basaba kuyaletula lebo tikhuphukele eziwe befuna baphathise wena musi ngoba ubhizi lemandini lengeroli. Uyabona uqinisile man and uqinisile yathi nabanganika bo50 nangibalandzela nababuya bathathela kimi gcilela kithi kuba kusefamasi ushaye khona. Ngoba phela abaningi phela ngoba labantu bonke ngiyavele kahle lelusha lanyana lonke uva kunemadlulu nyakothwasa kanti next week bafuna bayeziweni labantu. Ngiyakutshela mina utawugitsa sithi yo athi ngiyathi gilikitsi thina siyakhona washo Moses athi phone athi gilikitsi tawugilikitse akunanzaba nahle kanti simbuka sithi ngonto sibamba lesikotsho ke ekhaya uthi khotsho. Hey mana stoya ngoba phela inyama yembuti ngiyayithanzanyana stoya la siyakhona akunankinga phela thina nginangasiko bukela amadluti ngoba siwathanza siyakobuka ukuthi kwentekalayo ukuthi emtimbeni ubuyile kumbe solo vele ufuna khuphuka eleziweni yina sathi khona lapho nje yana imbuti ngiyayithanzanyana nalokudla nyana nalamabhiya nyana lawa mara mina nginatha ngithi ngidawuthatha 2 ngiyonika mngani wami loya lelo hlala lishayekela ngasebenzi uyambona loya athi kwacha uyabona ngalabafana loya uyabona labathwasa khona so thina siyafana nabo siyoya 2 wena uthatha 2 ngathi akho nami ngithatha 2 ngathi ami semakhodi ngithithi bantwana sibona sihamba singabashiya sihamba nabo bashiye sihamba nabo bathatha kwakabo yebo sithathela nzambama Marendi yasebenza ngoba phela imali bengezithole. Besingezithole thina. Manje banemali okudlala bona. Bafuna wenda ngoba bafuna ukuthi gudu kube ngesikhola sithi kwacha. Hey. Yabona le. Thokoza gogo.